So guys, we're down to the last 20 minutes na lang para mag-release na silang iPhones. They're gonna line up in 10 minutes at 11:50. So before that, we're gonna ask some of the the people who are diligently lining up on what color they would get sa ilang bagong iPhone, di ba? Kaya padung na ni maglinya sila. And they've been here since 8 o'clock. So nga ba naghuwat na ng mga 4 hours or even more para lang to get the first dibs of the iPhone 16. Di ba? So mangutana ko nila ni uban. So kung saan yung mga color sa iPhone, di ba? Kaya sa kanyang uban na nas luyo pero laban ra gihapon. Di ba? Sir, okay ra sir? So saan color inyong gusto sir? Titanium, natural titanium. Natural titanium. Wow, titanium iya. Uban ra katulbo ng uban but laban ra gihapon. Ikaw sir, unsang color imo? Ultramarine. Wow, imo sir color? Teal. So lain-lain yung preferences sa mga tao bro. Waiting patiently ba sige uban yung mga 1 o'clock pa pero still pag mata nila umasayo bugiro na kayo sila kayo na sila yung iPhone 16 bayo mo anak, diba? So it's worth it ang linya. So mo na kuan okay ang linya. Unsa pa mong orasa bay naghuwat? 9. Oh, 9. So at least di pa kayo dugay pero dugay gyapon na eh. Oh. Kailangan na snacks, naka-snacks no? So maayo. So muna. So muna in 10 minutes magsugod na naglinya sila. And by midnight the new units will be released, diba? So muna. Good luck and exciting times ahead for all iPhone 16 lovers. So ato na to sa office. Nangutan na natin dito sa mga tao kung ready na ba ang mga taga-Globe. So nag-andam na sila. So muna ko ipangutanan ninyo, if you're gonna get an iPhone 16, unsa na color ang imo? Color. Desert titanium. Wow. Titanium. Desert titanium. Okay, wala man itandang sila. Black. Titanium. Titanium. Desert titanium. Desert titanium. Wow, so desert titanium may popular na color. Kung sa taga-Globe ka, desert titanium. Sama na. Excited na sa tag-appeal para nila. Pero mana ako mga friends. Kamo kung ganun mo mag-iPhone, unsa na color? Oh my God. I don't know the answer. Silver. Unsa na color kung mukha kang iPhone 16? Ano color sabihin mo? What color? Teal. Teal, iya. Some of the popular colors man, desert titanium. Na yung uban ganahan white. Ikaw, what color? If you're ever gonna get an iPhone 16, unsa man na color ang inyong kuhaon? Let me know. Okay, muna. In a few minutes, maybe pag upload ani, magsugod nag-release sila sa iPhones diri sa Cebu.